ibyo abandi bashoboye, ibyo abandi bashoboye baba bakora, ngo abari mu ntambwe ya mbere yo gusubira inyuma. Iyo ntambwe ya mbere irimo uduce dutatu. Bwana sifiwe. Amen. Irimo ngo kwiyibagiza ko ushoboye. Icya kabiri ugasura ukiyibagiza ko uzapfa. Icya gatatu ugasura ukiyibagiza ko uzonacirwaho iteka. N'iby'ubwenge buke cyane kubaho wirengagiza ko uzapfa kandi aricyo usigaje. Rwanga ubuzima, umuntu wamaze kuba uri mu buzima yatangiye urugendo rwo gupfa. Ubuzima ni urugendo rugana ku rupfu. Nimba uriho bidakurikije imyaka ufite, watangiye gusanga urupfu. Uko watangiye gupfa, muzamubona umuntu akura agenda agororoka, isuri zigenda yikunja. Uko umuntu agenda akura kujya uhasanga urupfu. Kuba rero wirengagiza ko uzopfa kandi aricyo usigaje, n'iby'ubwenge buke cyane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. No kubaho kandi wirengagiza ko hari urubanza. Turi mu gihe cy'imbabazi none, ariko hirya y'imbabazi hari urubanza. Bwana asifiwe. Amen. Kuba tuvuga ko turi mu gihe cy'imbabazi none, Imana ndijyanye imirimo ako kanya bijanye n'ibyo twakoze. Ariko hirya y'imbabazi, hirya y'iki gihe cy'imbabazi hari igihe cy'urubanza. Iyo ni intambwe yawe. Intambwe ya kabiri ngo nuko abantu batangira ngo kureka buhoro buhoro ngo gukora ibibakwiriye ari bonyine, ngo gusoma ijambo ry'Imana no gusenga, ngo no kuba maso, ngo bakirinda Satani, ngo no kubabazwa n'ibyaha bakoze ku mitima. Iyo umuntu atangiye gusinzira mu gatabo k'umutima w'umuntu bazaberekana amaso abiri. Iyo umuntu ngo atangiye gusubira inyuma, rimwe ngo rizarihumura rikenge hari gasara, irindi rikama rihumiriza, kaza sinzira yose. Rimwe ngo riba ryengeshe rihumuye, ngo ryerekana uburyo yamenye situwasiyo z'isi, ngo uburyo aba aryohewe n'ibintu by'isi, aba yakangutse mu isi. Iyo umuntu asinzire mu mwuka aba akangutse, aba afite ubundi busuke bwo kumenya amayeri yo kurenganya n'amayeri yo gukora ibindi. Ijisho rimwe riba rikanuye cyane, nziza yumva gusa, ariko ijisho ry'umwuka ry'ubugingo riba ryarasinzire, ryarahuje. Bwana asifiwe. Amen. Rero nico twasomye biriya yavuze ngo nico gihe Satani azanye. Igihe ngo urukungu rwabibwe ngo mu masaka, n'igihe ngo abantu bari basinzire. Siko wasomye? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umwanzi Satani sinzi gukunda ateye. Satani agira nk'isoni kandi atazigira. Iyo gusanze uri maso ndimoro bamurebana ngo agire icyo aguheza gukema yamurebana. Ariko iyo usinziriye aza yububa, akububa, akaza akagusigira ibintu nawe waza gukora ibi nabitunze cyane. Bwana asifiwe. Haleluya. Ngo baribajije abantu bagaragara ngo wese uyu murima ko twari twarawushizemo amasaka ariyo twari twaragize, kandi ngo nawe yaje gutera Satani. Ngo bagega kubibona ari hanze arabona ko ati runo rukungu ntabwo ngo zarameranye niko birize. Satani yaje imbuto ngo zitarapfuka, ngo yamashiremo nawo gutya mu gisoro cya gisoro akamatereramo nawe izibemo. Ngo baje kureba ukuga basize bahinze, ngo bazosabaze gusuzuma baje ngo bagiye gusanga. Oya, iyo baza kubagara baba barabibonye mbere, kuko biriya yavuze ngo zari zimaze kwera. Bwana asifiwe. Ngo zimare kwera, ngo babona ko ngo se turandure we kwari gusana twari kubagara, turandure twama tubisarura byose atoya. Bwana asifiwe. Bimaze kwera, ngo byari bimaze kwera, ariko nyine ndi ahubwo icyo bakoze iyo baza kubagaraga baba barabisuzumye akikana. Ubwo ngo basize bateye bama bagenda baje gusinzira. Bwana asifiwe. Imbuto y'agakiza yatewe mu mutima wawe, utegerezwa kwirarira we umunsi yatibutsemo kuzogeza umunsi wanyu. Nusigaho gatoya ugasigira Satani ugasinzira, azotera ibindi bizojana kubizigobotora bizokubaho. Kandi hari ibyadeje Satani yamaze kutuzingiraho. Sicyo kiza gituma mwumva umuntu avuga wese ngo yagiye gupfa aravuga kandi atari yagikizwa, uko amaze iminsi yarakijijwe, ariko akazakena ngo bamenye nimba yavuga, kubera ko yarakijwe ariko yashoreranye n'urukungu, zarashoreranye
bigeziriya mwisarura gutyo matandukana niho bazotandukana. Bwana sifiwe. Umwanzi azabiga mu bitotsi. Ubumwaye okazi aravuga ngo Bwana sifiwe. Aravuga ngo ubunebwe cyangwa gusinzira cyangwa ubute ngo n'umuhoto ugana kuva. Umuhoto murahuze. Abantu batazi umuhoto badasiye muri iki. N'umuhoto ugana kuva. Iyo utangiye gusinzira ugasinzira ukirengeza gukora ubuwaye umuhoto ugana kuva. Reka twugara ku kayira ku buzima bw'abantu. Asifiwe Yesu. Indanga ya gatatu ngo nuko batangira kwihuza abakristo ngo bakijwe by'ukuri. Akavuga ngo bo barakabije. Kubo bakabije barengesheje barusha abandi. Bagatangira kuba kwego. Bwana asifiwe. Amen. Muracabana se nabo wewe. Bajya bafashwe cyane uzumva ukibakeneye. Twatambuka aho. Yakane Bwana asifiwe. Amen. Ngo nige ngo bazabatangira gucogora ngo gukora ibyiza ngo imbere y'abantu. Ibyo bagakwiriye gukora ngo imbere y'abantu ngo bakasasisigara no bagiriso. Ngo kumva ijambo ry'Imana bakarisomera hamwe n'abandi. Ngo bazabatangira no gusana babigiriso. Yazayicara kumva no n'amaterano ndakimubereye n'ahantu azayicara akaba complex. Bwana sifiwe. Amen. Yagata ngo bazotangira kugira amakenga go kugenzura bubaha Imana. Akinjira muri gahunda y'ubutasi kandi atanijya akazatatu ubundi kandi impamvu zibatera gutata ngo kugira ngo barebe izo bugwitwazo bwo gutuma nabo batubaha Imana. Niba babigenzuye mu bubaha Imana bagatoramo amakosa ngo bizaza nabimbaga kamahata. None niba pasiteri ameze kuriya asiganazwe jewe iyo ngo ni gahunda ya Satani. Indanga ya gatandatu Bwana sifiwe. Haleluya. Ngo nige ngo abantu batangira gukunda gushesha nabisi. Ngo nk'abantu bamwe b'inzoga n'abasaza iyo umuntu watangiye gushesha nabo cyane abageze mu ndanga ya gatandatu yo gusubira. Ya kari anze nzimare giranga ko magambo maketusubiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zamuri mani chumani. Ya kari ngo nige umuntu ngo atangira kuganira ibintu biteye isoni mu guhisha. Nicho de uzuba ubwo ucyagicaye bakaba basana bikanza. Kandi komo hamikanga kandi shiza. Bivanye na projet bari mu n'ibintu baza baganira. Umuntu bagatangira kuganira ibiteye isoni guhisha. Yamna ngo gutangira gukinisha ibyaha bito kumugaragara. Bwana sifiwe. Amen. Mweza tangira gukinisha ibyaha bito agasepara ntayo wadisembiri. Ukazuge gutora mu mategeko no mu byemewe n'Imana ngo atora ibishimbo no gucyo. Ukazutoranya ayoshoka ibitakuremereye ngo umwe wera senza biri Imana ati isheri yo kuba tutumvikana nawe Imana kuri munsi. Imana ati isheri ufite ni umusaraba wambaye igisaraba kiremereye. Bwana sifiwe. Amen. Uzamuvuga ngo umusaraba ikibazo tiwambaye Imana tunangwaye ikibazo kiremereye aho wino twikonere kwere mwijoro ngo Imana imujana tumwerekwa. Bwana sifiwe. Ngo yamasanga indego yose z'ibisaka ni please umusaraba kibazo ndikiza kiba mimwe kiba ni please nuko ngo cyongere ku buremere no washike ngo baramuge ngo rengeso woshobora to umusaraba rebo wo woshobora muri yipanza we yamatangira ko ambere ngo akakora kamana ngo ndakukura hasi agira gutya akaburambika atori umuntu karagenda yipima imisaraba ngo rebe ko uwo ngoro
barazunguruka none ikaba ikindi Imana yamwishe ndiye yandika amasi nta mazina yari yanditseho none kandi gasa yose ngo ashike kuri ujya wiwe ngo yaronga twinguye niwe twana ngo ni umworohera uwo si ujya wari warambize si ujya wari warambize no kuraga n'ubundi musho watoye Bwana sifiwe. Amen. Ari umuntu wagweza Imana impamvu kizisheri amasheria ukazugira ngo wenda umunsi Imana yagiye kwandika amategeko cyangwa umunsi Imana yatanze amabwiriza yo kugenderaho bari kwiga ukagira ngo no bari secretary Satani ukunda teye Bwana sifiwe. Amen. Satani azadutwara ngo kujya cyane ngogo tukekwica uzuterera kagori ngogo kazi kavuga ati umuntu yatekereje kumfungurira ngo Bwana sifiwe. Ugasugaterera kavuga ati umuntu yari yabonye ko joje igasubika kwega nawe kuragenda wigira inyuma igatora utugori igatora kugeza ubwo yinjiza mu muryango w'ikingiranye wamara kwinjiza mu muryango ziza kuvuga ariko kurya izipfana umugayo kurya wazunyengesha kwa kundi washaka kunjisha mu bwita niko abantu bazicuza nyamara kugera muri jana nukuvuga ngo ishupa satani azatangira mu isumu Bwana sifiwe. Amen. Ndaza icubuta azatangira isumu idacuza Bwana sifiwe. Amen. Azafata isumu satani akayishira no munsi ntabwo wacubutisha hejuru akamara isukari nyinshi ukamwa tareko ibintu bimeze neza ugasubira ukamwa akakurindira neza kugeza wiranguje wamara kwiranguza ukawiranguje nuko satani ateye yarasize ibintu byiwe Bwana sifiwe. Arabisiga arabiryosha utuntu tudukwega tw'utunyuzwa tudukwega ukazura yuni satani cyangwa ni marayika waje kugenderejesha uzuko aza yihindura akihindura mu marayika nidusaba kire Bwana sifiwe. Nidusaba kuba maso Bwana sifiwe. Amen. Kuko umwami ngo niwe wabwiye babanza arababwira ati ni satani wabivuze kuko abandi bari baranamenye ni wabivuze zabo tibari baramenye ati ninde wakoze amakosa Yesu wenyine abari uzo gusha tindi satani ni kujya mwari mwasinde mwari mwatonyike muri shuguri zanyu nico gihe yasharabi usubira inyuma rero Bwana sifiwe. Amen. Bitangirira mu bitotsi bitangirira mu gusinzira wibaga ibintu bimwe ugenda uteshuka ku bintu bimwe warushinzwe gukora ibi rero tibigira ikigero ntabwo gusozereza Bwana sifiwe. Tibigira ikigero tibigira imyaka Bwana sifiwe. Amen. Hari bamwe bamba bariganwa gutya bagitangira gutya gufite abarangiza basubirayo ibo bamba basubira mu pagani muri originale hariya neza basubira hasi abandi kubera iyo bari barageze hari ijambo Kristo yabajije arangisha inzira nziza kunda cyane yarabaje ngo ese ikizondandukanyiriza ino nzira n'izindi ni ngo baramubwira ngo iyo nzira ifite izindi ngo bisa wari uzoyimenyeshwa nuko mugororo kubudakebake ese tatundi tubirabiza bihugu ngo barambwira ngo turaha ati turaba ahubwo twinshi turaba dufatiye kuri ya nzira turaha ngo ariko ikizo tumutaye ngo kizo ikumenyesha ngo nuko igororoza ubudakebake. Amen. Iriya rero iyo umuntu amaze kugera iriya bivanye niyo wageze ko ndavuga uburyo Bwana sifiwe. Uburyo nta kigero urageramo cyo utosubira bya myaka bigira iriya bamwe bakakagarukira imbere bagarukira imbere ntibagaruke ngo bashike umugabo umwe witwa Mwakanamana iwe ngo yaravuze ngo amaze imyaka 20 ngo ashaka umurebe ngo yararubuze none aragaruka ati nsubiyeyo
ndamashije nicujije ni amafungo nakoze ari wowe bitubwiye ngo hari umuntu wabyicujije baravuga ko yanzara yamuriye ya mafungo mwaka n'Imana ngo agaruka yavuga ngo jewe ndabyicujije nararushe mwoje dusubire wabwira mu Kristo nabyiri mwoje dusubire tugende anasanze bayamakuru ari kintu naho bamaze gutambuka ibanga baza bitanga ku misozi y'igikundiro ni waba umusozi baza bitanga nahitegeye ni umuntu azagarana bakamuha darubini ngo akarangiza ureko go mugi amen mwaka n'Imana yari yaratambutse barahageze mu Kristo navyiringiro barababwira ngo reka twereke abantu bantu ibintu bizobafasha ngo babatwara ahantu ku musozi bitanga umuntu nahitegeye ngo barababwira ngo mufate darubini murangize aho muhaye gusha ngo babaza ijambo baravuga ngo ese uru rugendo ko tugeze ahasiga yararesha guta reka nzozereza muzamuri Imana icyubahiro amen amen ngo baravuga ngo ahasigaye urugendo rusigaye ngo kunaniza ngo batazongera ati kari kagufa ariko batazongera ngo kunaniza batazongera ariko ntashiriye y'uburebure bwari bufi wahanaze ntashiriye yo kuba ndende buzari nubwo kunaniza batazongera bamwe batamusiyo baragarutse ndi bashika hariyo habaye ibihano muri tuyira harimo umuhano umwe bazabita ngo kwamwigisha amategeko iriye kwamwigisha amategeko ni mu muhana umuntu bazacumbika bakabona bamubaha kandi bakazaguma akavuga ijambo ry'Imana tasubira ngo asubire ku kanyanga yikiriye hasi akamaguma aho ngaho bakaguma mu mategeko kwamwigisha amategeko akapfurika tukaza kwatagarutse ngo ashike harimo turi mu kubona kandi atateye ikimenyetso cy'abagarutse basubiye inyuma ntibashika nuko batakigira iterambere icyo kimenyetso cyabo ikintu kizokorera ko umuntu yasubiye inyuma nubwo utamufasha ayama cyangwa akora ibindi byaha nuko ndaterambera kikiranye mu byo kuvuga cyangwa impinduka terambere mvuga si ukuzamuka muri promotion ngo bagwaye ubaye mukorani ubaye mwari mu kanisa ubaye pasiteri oya iri umuntu yobigeraho atari ko bipanze muri gahunda z'umwuka Bwana sifi terambere mvuga nukurushaho kwakira impinduka zo kuzogusanya na Kristo kurushaho gukiranuka kurushaho kwegera Imana ikintu kwereka ko umuntu yasubiye ariko ndiyagaruka ngo tumenye neza nta nuko azoba ndaterambere agifite Bwana sifi kuko muzira nuko nguvuze inzira igari impinduka Ungukera mvuyano tumamona koke tumonye kundungi tumuwamo ngumbange ugukera izindi mpinduka zuwereka no kumbange twabona handa za mutanda tibuzambitse ugukera izindi uko ni kumukristo kintu kirameze Bwana sifiwe amen Bwana sifiwe haleluya bavuze urugendo si kibanza cyo guhagarara n'ungura gumbamo agakiza si kizimana yatwubaka si sari Imana yubatse ngo oya n'urugendo umuntu azayikonera agatambika agashira umusozi akasaka ikonera indego agasubira agatambika agasaka agorozoka abasubiye inyuma nabo rero Bwana sifiwe nabo bazabana bagaruka neza muri yanzira mugahura pastor yatwije amushize aratubwira ngo ngorane twagize indambara ikomeye w'itorero rifite ngo ni indambara y'abakimiranye Bwana sifiwe amen gukimirana murazo indambara y'abakimiranye abantu bari baragiye ko bara nibo tuzatugongana mu nzira zo yamaza gutya n'umurego ngo banamutirinda Bwana sifiwe amina bahuriye na Kristo haruguru gutya y'umusozi w'iruhande ngo bama bazo bitima bya bikuvuga niki atari ya reka atawugo ugizibanda niyo natingizo hano dusanze umugunzu w'intare wapanze umusuru rimwe byakomeye atako wayegereza umenya ko yayijyanye ati intare bazayipima woja gupima intare Bwana sifiwe amina ari umugani umwe wavuze baravuga ngo igipfu kizagipimisha amazi uburebure bw'amazi kizagipimisha amazi nuko ngo ipime
upimishije amazi amaguru yombi ugiye ntuzugaruka Bwana sifiwe. Amen. Kujya uzubona ko ugiye gupima amazi zashaka gushira mu inkoni cyangwa ugashira mu kuguru kumwe ugashira mu kuguru kumwe ukashira mu kunduka nayo ugiye gupima amazi ukamushira mu maguru yombi ndakugaruka kuza kuba no ngata indare bazayipima ngo kirajyana cyangwa ndiyajyana kurabaza ngo se twayegereye uzuyegera ugasuka baho Bwana sifiwe. Amen. Ngorovuga ngo twebwe nda makuru yangiye gusubira ibitima ngo kubiratera gurako ariko ko ndarumva iconguza kwigira kwa Yesu ko muvuga ariko ndari twatiyo turuja kwicingwa ruzabizi amata niko bazacunga siko bazavuga so nguruja kwicingwa ruzabizi amata tuguwapfuye ngo akuzizwa amatwi washize twebwe turamashije dusubire turi kondereye ndakugaruka tikunda warangiza aravuga ngo arareba aravuga ngo se kugwa mumenye Bwana sifiwe. Amen. Ikazondanya gutugufa twasika cyangwa ikambira turamenye irenge ariko ndibuze ngo no gusubirayo nkasha kurindira isezerano rimwe ryo kurimburwa n'umuriro n'amazu ngo niki cyiza barapi aravuga rimukiro navuyemo nze ayo makuru ko ubundi Bwana sifiwe. Iyo mwari muzi isezerano ifite kimwe mwishurukiye nk'uko mwishurukiye isi sigaranye isezerano rimwe kigiri ryo kuba ministre ntikigira isezerano ryo kufatwa no kumererwa neza isi sigaranye isezerano rimwe ryo kurimbuka Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumagwa n'umuriro gukuba Bwana sifiwe. Hallelujah. Isigaranye isezerano ryo kuzingwa n'igitabo cyo birizimo Imana nguzoyizinga gute kuyibaza bazi n'iryo sezerano isi isiga ariko bifite amaparfiri mu kwitera bizayitera umubavu gutya ngo yica kabugira ngo irasoretse ariko irashaje kuri hano mukoti isigaranye isezerano rimwe ryo gushira burundu kiragira iyo wari ubizi gutyo ko ari iryo sezerano isigaranye ndubuyikurikiye ngo wayikurikiye Bwana sifiwe. Amen. Kujya yamasezerano izikubesha ni parfum bayiteye ariko siku imeze nakabavu n'utuvuta na makeup Bwana sifiwe. Yisize makeup kugira ngo rero utabona iminganyari hano ariko isifite iminganyari yarapfuye arayisigaranye kuribuka muri video Amen.
uzogwe mu nzira. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Aho kugira ngo usubire inyuma usubire muri rya sezerano ryo kurima, ahubwo wogwa mu nzira. Aravuga ngo umuntu yaguye mu nzira, ati Imana yomenya nyine ngo nawe yanaguye mu nzira hagenda. Tizobura kumenya, tizobura kugendera. Hayindi nzira